Pedas banget. Pedasnya panas banget lagi. Gila. Hai geng, selamat datang kembali di channel kami. Hai. 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 Kita lagi-lagi mau makan. Jadi ini ada nasi. Mama udah siapin lalapan. Wih, gelap banget ya. Dan kita ada beli ikan bakar. Ada kerupuk. Dan ada yang spesial. Spesialnya Mama makan dengan sambal naknan. Ini yang level 3. Dan yang level paling pedesnya ini. Mana sih? Dan level paling pedes nih, level 5. Tuh, panas. Panas, Papa. Papa fish. Ini fishnya kita buka dulu satu. Louis satu. Wah. Nyam. Papa juga? Si heboh. Papa juga satu. Kita ada beli 6. Wow. Aduh Tuhan. Ya, mau juga kasih Zoe. Ini ikannya Mama, gengs. Jadi Mama cobain yang level 3 dulu. Jadi ini level 3-nya. Wow. Mantep ini, gengs. Gimana? Level 3? Mantap ya. Ja. Kamu? Schmeckt dann sehr intensiv nach Gemüse, also so, ich weiß nicht, was das ist. Bawang, salad. Salotnya. Selamat makan. Selamat makan ya. Mama butuh ini deh. Tempatnya kecil. Zoe mau? Salat? Zoe mau salad? Ich hab schon Salat. Kita cobain. Kita cobain pakai sambelnya Ein nih. Mützlein. Tuh. Das ist der Mann. Wah. Wah. Mantap. Mantap. Terima kasih. Terima kasih. Ja. Sudah dikirim sambal. Wah, Lagi. lagi. Crazy nih. Nanti kita coba yang level 5. Upgrade. Das ist, Upgrade 5 ya. ja, Sekarang yang 5. das ist. Hey, schau mal der Fisch an. Der Mund ist ganz hart. Iya. Bagaimana jeng. Und wie ich sehe, er hat Silber. Eine Zunge, schau mal. Ja. Der ist schon hart. Ah ja. Hast du schon abgegeben? Die Mundkasse. Da muss man das so halten. Mama Kette! Hab ich gesagt, Mama Kette! Sekarang Mama coba. Mal die Zunge. Zunge angreifen. Sekarang Mama coba yang level Schau, ich 5. habe aufgeblasen. Schau, ich habe Das ist aber tiefer, ja? Iya. Mit dem Mund. Ini yang level 5. Schau mal. Iya, nggak apa-apa.
ist doch der Futtern. Schau mal. Schau mal. Nou, hoe wacht. Wah, pedas. Pedas, ja. Das ist eine Bitte. Wah, Nein. Nein. Nein, nicht da. Oh no. Kilo is the best. Glaube ich wieder. 3. Yang 3 enak. Yang 5 buat dia sudah ngos-ngosan. Yang pasti enak banget. Mama, ich kann mich nicht sehen. Ya, oke. Also wo? Muss ich noch. Ich sehe mein Handy. Siehst du? Ich bewege. Siehst du? Dia bilang crazy tapi dia nambah-nambah terus. Jangan los ein Fischmond so. Oh. Mama ist. Ini dengan yang level 5. Wie schade das ist, aber alle Leute mögen doch Fische. Du musst sie fangen, aber nicht mein Fisch. Pedasnya itu langsung Mein Fisch jos. Langsung ada gitu. Mein Freund Fisch heißt Premium, darum haben wir sie nicht oder wollten auch Fische essen. Er wollte die ganze einfach. Die dritte können sie einfach essen. Papa. Yang spesial dari sambal nanan ada kemasan sasetnya. Sayang. 3. Level 3. Weißt du, aber, Buat keluar. Maar dat is wel goed. Ini. aber Heike nicht die große Weile. Das ist lecker. Den Menschen. Kan we dit gaan? Mama. Aber ein Orca hat geheißen, glaube ich. Pedas banget. Na, das bin heiß. Ich bin so Orca. Oh, du Orca. Mantap. Kennst du Dat das is Lied? goede zelf van mij. Hmm. Der Orca. Das ist ein Orca. Buat abang Das heißt, level 3 ya. Orca oder Orca, das muss Englisch sein. Endolan. Wer kennt denn das? Das heißt, ein Mensch heißt Rocker Orca, sie sind Bruder und Schwestern. Makan dulu. Und du ist seine Mutter, Kami, Vicky, heißt die Papa. Die Vater. Ini level 5 nya ini judes banget. Wah gila. Pedasnya panas banget lagi. Gila. Ist da richtig? Ist da richtig? Pingsan. Timun, timun. Da richtig? Ist da richtig? Nangis. Wir essen wieder Fisch, oder? Ich will essen wir auch Menschen. Pedas banget. Hah? Kupingku sakit. Payo, Ketchup Playo. Und Ketchup Playo. Itu nambah berapa kali dia? Mhm. Gila sini.
Ini mau pakai kamera yang satunya lagi ya, gengs? Dus Karena yang tadi full. Papa Alex. Ah, Di lidah itu. Aduh. Gila. papa. The puppy is a bit. Dus tak. Zo. Mama butuh susu, gengs. De lichtings werd er snel weer weg. Pesa. Zo snel. Ah, Wat is leer? Maar Kolle is kijken. Sobi bengong liatin mamanya. Papa, een zout leggen hier bij tijdens Lea. milk. Selada. Dat video vol is. Doe eens tegen me wat. Wacht, Level 3 aja. Cola. Nee, cola. Kata abang, Bruin cola. kudu sering-sering ngirim ya sambalnya. Hein cola. Hein cola. Lagi. Hein cola. Hein cola. Bisa lanjut makan lagi deh. Udah pada kelar sih. Maar niet voor de ik ga van de school dat Bilang dulu. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching. Terima kasih. Sarangnya. Sowi. Louis. Sowi. Louis. Terima kasih Sowi. Louis. Ya, dia tuh minum susu loh, gengs. Ik geef euch etwas. Iya. Ersta. So, udah makan? Muka mama masih merah-merah ini pedesan. Terima kasih, Russia. Bye-bye.